ولاتین پارێزگەها دووکێ bi rêkeftina hevpeymaniya di navbera Ketiya Niştimaniya Kurdistanê û bi zava goran. Bu encûmenên nûnerên Iraqê roj bi roj geçbîntir dibin û bi taybet ji rûyê xizmetgozariyan ve êk ji wan sekteran jî ku umêda her gencekê pêşkeftin têda dirûz bibît saxlemiye. Di nûkeda kertê saxlemiyê wekû PTV pêşkeftin têda berqerar nebûye û lewran bi nêrîna beşekê welatiyên parêzgeha Duhokê. Hevpeymaniya Kurdistan di navbera Êketiyê û Goran dêşit milê xwe dete ber vê sekterî û beref pêşveçûnê be bi taybet ji rûyê dabînkirina stafên nûjdarên bi spor û dirûstkirina nexweşxaneyan ve. Tiştê giring hemî dewlet û wanî cîhanê da dusehkê kertê saxlemî giringtirîn kert e. Belê mixabinî ve bêserûbertirîn û sistirîn kert di nav me da kertê saxlemî ye. Heger hat û hevpeymaniya me sergirt înşallah û dê sergirî jî û em dixwazit genç hemî hesabî jî dest xwe bikene gel da bine çavlêkerek û pêk ve rabin kertê saxlemiyê bilind bikin. Kertê saxlemî giringtirîn kert e. بارکه کرد ساخلامی گلکی لوازه و ان بیشینک هفپیمانی هات پکینان دی پتشین پشتوانیا کرد ساخلامی تکرن و بچه که زمانا ساخلامی بو فقیر و هجاری بیت دان. هرچند رخراوی نیو دولتی جی بردام هاریکاریان آراسته کرد ساخلمیه دکن. لی هر هندکی ماسین زیق هنکو ببنه اگر ولاتی پی دلگران ببن. وکی نبونا نخوشخانه برفرهن تلاسیمیا و پنجشیری و گلکین دی. نوشدار جی دبینن هفپیمانیا کردستان دیشیان هبن وانکی ماسیان چاره سرکت. یعنی گرنگیه کی زور زیاد اما استلا خستخانه هوا نخوشخانه من هيا بو نخوشیا سرطانیا کان. اگر بیتو او هاپیمانی سر بگریتن اما دتوانین ایشی زور لە هەموو شارەکان بۆ نمونە هەولێرە دهۆکە پێویستیەکی زۆری پێیە کە ئێستا ئێمە لێرانە نەخۆشی یعنی نەخۆشی سەرەتان و نەخۆشی تالەسیما و ئەوانە دەنێرینە سلێمانی بۆ ئەوەی چارەسەر وەرگرن. ئەگەر بێت و ئەو هاپیمانیە سەر بگرێت ئێمە دەتوانین ئیشی زۆر باش لە باری تەندروستی و لە کەرتی تەندروستی بە تایبەت بکەین. طبعا هەمومان زانین گرنگیە پەیمانێتی کیتی و گۆڕان گرنگیەکی زۆر باشەیە. ئێمە وەکو دەڵێن لە ڕووی تەندروستیەوە گرنگیی زۆر دەبێتن کە ئێستا خەڵکێکی زۆر دەنالێنێتن بە نەخۆشیەکانی سەردەم وانەی کە ئێستا تووشی کۆرۆنەبوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەردەم پشگیری کردووە و کاری نەخۆشەکانی کردووە لە هەر سنوورێک بێتن. ئەم هاوپەیمانەتیە دڵنیام کارێکی باش دەبێتن لەسەر کەرتی تایبەتی تەندروستی. مانیا di navbera Ketiya Niştimaniya Kurdistanê û bi zava goran bi berhevbûna Lahûr, Şêx Cengî û Bafil Talabanî hevserokên Ketiya Niştimaniya Kurdistanê û Umerê Seyid Elî rêxerê giştiyê bi zava goran li bajarê Silêmaniyê hate îmzakirin. Welatiyên Duhokê bi giringî ve di nêrîna vê hevpeymaniyê û nojdar jî diyar dikin. Dê giringiyeka baş bu sekterê saxlemiyê hête dan. Ji Duhokê bû badînan. Hatê Samê.